Murabona ahantu duhagaze, turi mu isantere neza, hano i Rutunga, isantere nziza cyane, hano i Rutunga, isantere bayita ngo iki? Mu Ntaruka, isantere yo mu Ntaruka, ni ahantu heza cyane, tukuboneye inzu ifite ubuso bw'ibihumbi 2,803, ni ahantu hanini cyane, murahabona hahana imbibi n'inzu y'Abahehova, ni ahantu heza cyane hadakwiye kugucika, harashaka miliyoni 14, miliyoni 14 rwose ukaza ugatsindira hano hantu, ni ahantu heza hafi n'isantere neza, aha hantu njye ku bwanjye ndabona ari amafaranga makeya rwose, kuko dore n'iyi sambu ni iyi ngiyi, ntabwo twirirwa tuhazenguruka, wenda turabereka inzu irimo, inzu irimo ni iyi ngiyi nk'uko muri kuyibona, ni inzu ifite pariseri ngari, iragaruka aho hirya hose, ngira ngo murayibona, isantere ni iyo ngiyo iri imbere, ni ahantu heza mu miturire rwose, aha hantu ntihakwiye kugucika niba ushaka gutura neza hano mu murenge wa Rutunga, murakaza neza rero hano mu murenge wa Rutunga, muza kwigurira ubu butaka budahenze, murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.